Reci što. Ovo je možda naš, odnosno tu ćemo preko puta mene na vrata 24 i tu ćemo se krcati za recimo nekih sat i 15. Kad je rekli da ukrcavanje 10 i 15? Znači, da, otprilike sat i pol možda. I idemo negdje. Evo nas u Lisabonu, u našem, ne može se reći stančiću, nego sobici sa WC-om. Pa evo, moj kameraman će vam sada pokazati. To je najobičniji sobičak. 3x3, ništa specijalno. Imamo i WC. Now, this is fun. Prastari WC. Uglavnom, ovo je najgori smještaj u kojem smo ikad bili, ali tu smo samo 2 dana. I ići ćemo i tako sad vanka, istraživati malo Lisabon dok još imamo vremena, a onda